ngasi ayu phongkiba tongan tongan ba Manipuri si phongsingi amasum thokiba thawdo wathoksingi maru oibi I pausing khonga saraga Manipur top channel gi maikedi gi mayam na thamjigi ahanbada Manipur dengue case ama JE gi case tare Thengnare Manipur hawkiba sahi sing yengnabada saliba sahi asidana dengue Japanese encephalitis na nabagi sang hanthaba Thengnare sahi asida dengue case ama amasum JE gi case tare khaktamak Thengnare Malaria na miyoi taragumdoi nakhre Pausi sina phangba official oiba report ki matung ina hawkiba September 12 fawbagi manungda dengue case amadagi hena positive oiba thengnadre sahi asida singnaba JE gi sample samaga yankai go humdoi test tawbada Thawbal district ki Wangjing Sarokhaimam laikai digi masagi sai nifu go humdoi shuraba nupa makhak hawkiba September 8 da test tawbada dengue positive oiba thengnaki sahi asigi oina test tawkiba sample samaga yankai go humdoi asigi manungda Bisnupur gi sample mapan Sandel district gi sample ama Thengnopal district gi sample ama Chusampur district gi sample mari Fairjol district gi sample amata lakhide Imphal East district gi sample taraga manga Imphal West district gi sample Maudra Kangpokpi district gi sample ahum Senapati district gi sample mari Tamenglong district gi sample ama None district gi sample ama Thawbal district gi sample taraga nipan Kaksing district gi sample mari Urkhul district gi sample ani yaure Jiribam amadi Kamjong district gi di singnaba case amata thengnakide Mamangi sahida Manipur dengue positive oiba case kuntra gatre thengnaki sahi asigi oina puna sample samaga humpu gatre test tawbada Bisnupur positive case manga Thengnopal positive case ama Chusampur district positive case ani Imphal East district positive case ani Imphal West positive case taragataru Kangpokpi positive case ahum Tamenglong district positive case ahum None district positive case ama Thawbal district positive case mari thengnaki Saliba sahi asigi oina September 12 fawbada Manipura JE gi case taret positive oiba thengnabada miyoi ama laikhitre punna acute syndrome case marfugo humdoi sahi asigi oina thengnaki sahi asigi oina thengnaki ba JE case taret asigi manungda Imphal West gi case ama Kangpokpi gi case ama None gi case ama Thawbal gi case ama Urkhul gi case ani amadi Kamjong gi case amane masigi manungda Urkhul district gi Singai PHC gi manung sanba tuson CB khulgi masagi sai taraga mari rom surabi nupi masa ama satliba sai asigi April thada laikhidre haina pawsina makhatari mamangi sahida Manipur JE positive case kunga mapan thenakhibaga loinana miyoi mari laikhidabane hairi sai asigi oina malaria na nabagi sang asi mamangi sahidagi hanthari mamangi sahida miyoi kunga humdoi positive oibada satliba sai asigi oina taraga humdoi positive oiki haina pawsina su report tawri atopa pawmana Manipur dagi nupi ama kosi da fare sex worker oina thabak tawbi amadi makhoibu laloliba miyoi manga kosi gi hotel amadagi fagatpaga Manipur gi masagi sai kungani thoi khakta ngaidi nupi masa ama yaure hari agency dagi phangba pawsi gi matung ina police na fagat kraba atopa miyoi singadu kolam dagi ibin sai kuntra go humdoi agan sai kungamari noyen sai kungamathoi amadi raya mangalam dagi danesh sai kungamapane hari Pausi matung ina miyoi khutpu asina customer amamamdagi lupa lising taragani thoi lawi hairiba miyoi khutpu asi ibina lusing mani loinana makhoi fagat kibo hotel asi Sudis amadi Danish kauba miyoi anina salaiba hotel ni police na phungdoropagi matung ina hairiba miyoi khutpu asiga tattana pau faunba miyoi singi mari makong thigatpagi thabak sathari khutpu asi city asigi tongan tongan mafam singda salairambagi khudam kaya su fangle makhatana su thawdo asiga mari leinana miyoi kya fagalakigani hairi hena pausina makhatana phungdorakli atopa pawamana NRFM na ban kaukre hawkiba kumja English amaga samapan nifuga mapan gi September kunga mathoida matamadugi Manipur gi ningthau Buddha Chandrabu Shillongi Redland namdana khuyek pihanduna Manipur bu India da tilan khiba numit asibu ningsing boina sai sigi lagliba September kunga mathoida Manipur pumba National Revolutionary Front Manipur NRFM na ban kaukre Lone yadaba lahulubasigi Information and Publicity Secretary Sana Zawba Maitayna Thadorokpa Sirol Amanahai Manipur bu India da namduna tilan khiba numit ado ningsingduna aikhoigi miyamda khantanabagi tanja ama pinaba numit asida ban kauribani lamdam asigi oinadi khwaidigi sauna maithi khiba numit ni
ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤꯕ ꯃꯈꯩ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤ ꯂꯩꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯅꯤ ꯕꯟ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯩ ꯏꯁꯤꯡ ꯑꯅꯥ ꯑꯌꯦꯛ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯇꯩꯗꯤ ꯂꯨꯞ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯊꯤꯡꯕ ꯀꯣꯝꯊꯣꯛꯂꯣꯏ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯅꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯋꯥꯔ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ 22.327 ꯄꯥꯛ ꯆꯥꯎꯕ ꯃꯅꯤꯡꯇꯝꯕ ꯆꯤꯡꯂꯩꯄꯥꯛꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯈꯨꯠꯇ ꯇꯥꯈꯤꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯤꯡꯇꯝꯕ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯈꯣꯡꯐꯝ ꯍꯟꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯦꯞꯀꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯍꯥꯏ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯨꯝꯖꯥ ꯏꯪ 1994ꯒꯤ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ 22ꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯔꯖꯔ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟ ꯀꯔꯝꯅ ꯌꯥꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄꯅꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯩꯄꯥꯛꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯆꯨꯝꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯉꯝꯂꯕꯗꯤ NRFM ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯋꯥꯡ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯂꯝꯗꯝꯕꯨ ꯇꯤꯟ ꯁꯤꯠꯆꯤꯟꯅꯕ ꯖꯝꯃꯨ ꯑꯦꯟ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔꯕꯨ ꯈꯣꯡꯄꯥꯛꯅ ꯅꯦꯠꯁꯤꯟꯅꯕ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯎꯁꯤꯠꯇꯕ ꯂꯣꯟꯆꯠꯄꯨ ꯁꯤꯡꯅꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗꯒꯤ ꯅꯤꯡꯇꯝꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯏꯔꯣꯝꯗꯣꯝ ꯂꯩꯖꯔꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯤꯡꯇꯝꯕ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯟꯖꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯥꯎꯈꯠꯇꯕ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯒꯁꯨ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯗꯦ ꯑꯅꯤ ꯑꯁꯤꯗꯁꯨ ꯄꯥꯎꯊꯥꯡꯗꯨꯅ ꯁꯤꯡꯅꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯆꯨꯗꯨꯅ ꯆꯠꯆꯕ ꯊꯧꯑꯣꯡꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯞꯄ ꯊꯨꯕ ꯆꯥꯡꯒꯤ ꯈꯦꯠꯅꯕꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯉꯥꯛꯂꯤꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯂꯣꯏꯁꯤꯡꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯃꯒꯨꯟ ꯎꯠꯐꯝꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯇꯥꯡꯀꯛꯇꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯒꯤ ꯊꯥꯅꯨꯡ ꯌꯧꯅ ꯈꯣꯡ ꯊꯥꯡꯖꯤꯟꯈ꯭ꯔꯕꯁꯤꯅꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯒꯤ ꯃꯤꯡꯗ ꯑꯄꯤꯛꯄ ꯌꯦꯜꯍꯧ ꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯑꯐꯣꯡꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯈ 35ꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯀ꯭ꯔꯣꯔ 135ꯅ ꯏꯁꯤꯡꯅ ꯂꯦꯞ ꯊꯨꯝꯖꯤꯟꯈꯤꯕꯒꯨꯝ ꯊꯨꯝꯖꯤꯜꯂꯛꯂꯕ ꯑꯁꯤꯅꯤ ꯑꯄꯤꯛꯄ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯊꯛꯇ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯂꯤꯁꯥꯡꯁꯤꯟꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯤꯡꯇꯝꯕ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯀꯥꯎꯅꯔꯛꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯈꯔꯅ ꯑꯁꯥꯝꯒꯤ CMꯅ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ 22ꯗ ꯃꯨꯏꯕꯥꯒ ꯎꯅꯒꯗꯧꯔꯤ ꯆꯍꯤ ꯀꯌꯥ ꯂꯤꯁꯥꯡꯁꯤꯟꯅ ꯆꯠꯊꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯏꯟꯗꯣ-ꯅꯥꯒꯥ ꯄꯤꯁ ꯇꯣꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 22ꯗ ꯅꯦꯗꯥꯒꯤ ꯀꯟꯚꯦꯅꯔꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯑꯁꯥꯝꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯍꯤꯃꯟꯇ ꯕꯤꯁ꯭ꯋꯥ ꯁꯔꯃꯅ ꯗꯤꯃꯥꯄꯨꯔꯗ ꯂꯥꯛꯇꯨꯅ NASN-IMꯒꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯊꯨꯏꯉꯥꯂꯦꯟ ꯃꯨꯏꯕꯥ ꯎꯅꯗꯨꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯒꯗꯧꯔꯤ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤꯅ ꯄꯤꯕ ꯄꯥꯎꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯍꯤꯃꯟꯇ ꯕꯤꯁ꯭ꯋꯥ ꯁꯔꯃ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯁꯤꯗ NASN-IM ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯅ NNPGꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯁꯨ ꯎꯅꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯁꯦꯔ ꯑꯁꯤꯗ ꯏꯟꯗꯣ-ꯅꯥꯒꯥ ꯄꯤꯁ ꯇꯣꯛꯀꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯏꯟꯇꯔꯂꯣꯀ꯭ꯌꯨꯇꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯟꯈ꯭ꯔꯕ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯃꯤꯁ꯭ꯔ ꯉꯁꯤ ꯗꯤꯃꯥꯄꯨꯔꯗ ꯊꯨꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯅꯤꯡꯊꯧꯀꯥꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀ NASN-IMꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯍꯧꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯍꯤꯃꯟꯇ ꯕꯤꯁ꯭ꯋꯥ ꯁꯔꯃꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯣꯔ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯣꯟ ꯅꯥꯒꯥ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯏꯁꯨꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠꯁꯤꯡꯒꯗꯤ ꯎꯅꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯄꯥꯎ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯁꯥꯝꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯁꯤꯒ ꯅꯥꯒꯥꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯈꯔꯒ ꯒꯨꯋꯥꯍꯥꯇꯤꯗ ꯎꯅꯈꯤꯕ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ NACNꯒ ꯎꯅꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯅꯤ ꯍꯤꯔꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯋꯥꯉꯥꯡꯂꯣꯏ ꯅꯦꯕꯥ ꯇ꯭ꯔꯣꯅꯨꯅ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏ ꯍꯤꯃꯟꯇ ꯕꯤꯁ꯭ꯋꯥ ꯁꯔꯃꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠꯁꯤꯡꯒ ꯎꯅꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯅꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯂꯩꯅꯔꯤꯕ ꯉꯝꯈꯩꯒꯤ ꯆꯌꯦꯠꯅꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯀꯨꯞꯅ ꯈꯟꯅꯒꯅꯤ ꯃꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯗꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯑꯣꯒꯁꯠ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯦꯂꯦꯛ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯗꯨꯅ ꯉꯝꯈꯩꯒꯤ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯊꯧꯁꯤꯜ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯁꯦꯂꯦꯛ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯀꯣ-ꯀꯟꯚꯦꯅꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ TR ꯖꯤꯔꯤꯌꯥꯡꯅ ꯍꯥꯏ ꯉꯝꯈꯩꯒꯤ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯅꯅꯕ ꯁꯦꯂꯦꯛ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯀꯌꯥꯃꯔꯨꯝ ꯂꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯋꯥꯔꯦꯞꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯑꯁꯤ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯅꯤꯃꯛꯅ ꯁꯪꯗꯥꯏꯅꯗꯨꯅ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟ ꯄꯨꯔꯛꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯊꯨꯅ ꯃꯍꯩ ꯆꯥꯕ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯅꯔꯤ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯅꯅꯕ ꯀꯨꯝꯖꯥ ꯏꯪ 2013ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯗꯨꯅ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯍꯣꯝ ꯑꯦꯐꯤꯌꯔꯁ ꯐꯥꯎꯕ ꯂꯥꯛꯇꯨꯅ ꯍꯣꯠꯅꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯁꯥꯝꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯇꯔꯨꯟ ꯒꯣꯒꯣꯏꯅ ꯍꯤꯔꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯌꯦꯡꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯉꯝꯈꯤꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯍꯤꯃꯟꯇ ꯕꯤꯁ꯭ꯋꯥ ꯁꯔꯃ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯗꯒꯁꯨ ꯑꯐꯕ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯃꯔꯝꯅ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯑꯁꯤ ꯑꯊꯨꯕꯗ ꯂꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯂꯩ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯈꯟꯅꯕꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍꯁꯨ ꯌꯥꯎꯍꯟꯗꯨꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯄꯤꯅꯈꯤꯕ ꯌꯥꯅꯁꯤꯔꯣꯜꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯑꯆꯨꯝ ꯑꯔꯥꯟ ꯌꯦꯡꯁꯤꯜꯍꯜꯂꯕꯁꯨ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯋꯥꯔꯦꯞꯅꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯦꯂꯦꯛ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯗꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯦꯐ꯭ꯌꯨꯔꯤꯌꯣꯅ ꯀꯟꯚꯦꯅꯔ ꯗꯤꯄꯨꯇꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ Y ꯄꯦꯇꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ TR ꯖꯤꯔꯤꯌꯥꯡꯅ ꯀꯣ-ꯀꯟꯚꯦꯅꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯔꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ
पाउसिना मखा तानसु फोंदोरकली अतोप पाव मना बॉर्डर पिलर सिंग येंगसिलगनी हाइना थाजब पिरकले इंडो म्यांमार बॉर्डर की सयनरीब पिलर सिंग असि सेंटर की हाई लेवल टीम ऑफ बॉर्डर सेलना लाकदोरिब अक्टोबर था फावबगी मनुंगदा फील्ड विजिट तौदुना वेरिफिकेशन तौरनी हाइना यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स डॉक्टर आर.के. रंजन थाजब पिरकले हाइना यूनाइटेड कमिटी मणिपुर UCM ना फोंदोरखरे लंफेल लेब UCM की ऑफिस तंगसी पाउमीसिंग उनबा अमदा कमिटी असिगी प्रेसिडेंट जयचंद्र कोंथौजम हाकी सयनरीब बॉर्डर पिलर अमदि फेंसिंग खारिबसी लेफननबा मेमोरेंडम पिसिनखरबा मतुंग MOS R.K. रंजना UCM की थौमीसिंग उनदुना हाइरकपदगी ngasi unaki baduda minister की माइकेदगी सयनरीब बॉर्डर पिलर सिंग असि हाई लेवल टीम ऑफ बॉर्डर सेल हाइब अमना फील्ड विजिट तौदुना वेरिफिकेशन तौरनी मसि लागलिब अक्टोबर था फावगी मनुंगदा थबकतो ओंथोकननबा सिल्ले हाइना फोंदोरखि सयनरीब बॉर्डर पिलर सिगी वेरिफिकेशन तौरबा मतुंग अमदि फेंसिंग खारिबा सिबु लेफलबा मतुंग permanent pillar adu verification tawminasi haujik fencing khariba asisu home department tawba ngamdaba oiramle masi laser fencing tawduna akoibada lambi sauna semnaba external affairs minister na proposal pikre haba wafamsu thamnaki loinana hairiba high level team asina lakpa matamna manipur gi mari leinaba stakeholder khudimaksu saruk yahanjani हिरामसिदा UCM की मैकेदगी सयनरीबा लेबा अनि हाइबदी इंडिया अमदि म्यांमार की ऑफिशियल सिंग यौहंदुना वेरिफिकेशन असि तौसी हाइबा वाफम फुंदोकनरमखि अमसु माना मखा तारादुन हाय BRTF ना हाउजिक वा ऑर्डर अमा पायरगा फेंसिंग खाबगी थबक सथरिबसी बाउंडरी फेंसिंग ला नत्रगना सिक्योरिटी फेंसिंग ला हाइबदो सममनबलै चीफ मिनिस्टर एन बेरेनदि सिक्योरिटी फेंसिंग ने हाइना फोंदोखिबा लैरे अदुबो सबसाबमा खंगनबा BRTF ता सी थादुना खांगदोनबो होनरगने अमरोमदा हाई लेवल टीम ना फील्ड विजिट अमदि वेरिफिकेशन तौगदोरिबा असिदा हाना सेटल तौदुना लैरिबा लमसिंगसु सेटल तौबियु हाइदि हैना पाउसिनसु मखा तानसु फोंदोरखली मखा तरक्पोइना तो पाव मना ADC बिल पास तौबना तंगदु लैताबा ngamgani NPF मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की हिल एरियाज कमिटी ना पुखतखिबा मणिपुर हिल एरियाज ऑटोनोमस बिल 2021 असि हाउस ता पुखतुना एक ओंथोकलाबदी स्टेट असिदा तंगदु लैताब फिबम अमा ओहेलकपा ngamgani हाइना नागा पीपल फ्रेंड NPF ना फोंदोरखली NPF की जनरल सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन होनई खुई का सुंगना थादोरकपा सिरोन हाय MLA के लाइसियोना लुसिंगलिबा हिल एरियाज कमिटी असिना पुखतखिबा बिल असि NPF मणिपुर स्टेट यूनियन तराना ओई हाइरिबा बिल असि हनक सतखिबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की तरागा हुमदो सुबा सेशन पुथोकनबा होनखिबनी अदुबो थाबक ओइना ओंथोकपा ngamkhidre करिगुम्बा बिल असिना पास तौदुना एक ओइना सतनरबा ताराबदि स्टेट असिगी सिंगी लमसिंग असौबा होंबा अमा उरमगदबनी असुमना पुन्ना सखोटमिनाबासी फांगनब स्टेट असिगी मियामना बिल असिबु मपुंग फाना सौगतफम थोए बिल असिगी मतांगना कनागुम्बा मियो अमदि लुसिंगमा खरना लाना संदोक्तुना पॉलिटिकल गिरब खुदोंग चाब लौनब होनबिगनो हाइनसु सेरोल असिना मखाताना हाइखि मखासा तरक्पोइना तोपा मरुएबा पाउ खरना BJP कोर ग्रुप की मिफम पांगथोखरे यामद्रबदा मिरेप निफु माय पाखननबा खनखरे कुमजा इंग्लिसिंग तरागा तरेट की मार्च की अहानब सरुक तरागा मथोई सुब मणिपुर स्टेट असेंबली इलेक्शन पांगथोक्तुना मसिगी रिजल्ट लाउथोकलबा मतुंग मार्च तरागा मापन इंग्लिसिंग तरागा तरेट असेंबली दा प्रो टेम स्पीकर ना कारखिबा म्यूट सिंगबु वसक लौखिबा नुमितेगी पारगा सही मंगागी ताम मार्च तरागा मापन इंग्लिसिंग कुनगनि थोइदा लोइगदबना मतमसिगी ममांग अनौबा तरागनि थोइ सुब स्टेट असेंबली की मिखल पांगथोकदबना पॉलिटिकल पार्टी सिंगना सेम सानरकपगा इरोइनना BJP मणिपुर प्रदेश किसु अहानबा पार्टी ओइना कोर ग्रुप की मीटिंग अमा ngasi पांगथोक्तुना अनौबा मिखल असिदा अपुनबा सिट हुमफुगी मनुंगदा यामद्रबदा BJP की मिहुत निफु माय पाखननबगी मतंगदा कुपना खनखरे पाउसी सिंगना फंगबा पाउगी मतुगिना ngasiगी मिफम असि BJP की नेशनल लीडर सिंगना यूनियन मिनिस्टर लेबर एंड इन्वायरमेंट भूपेंद्र यादव मणिपुर की इलेक्शन इंचार्ज ओइना नुमित खरनिगी ममांगदा हाबलखरबा मतुंगदा अहानबा महक मसामकना सरुक याबा कोर ग्रुप की मीटिंग नि हारि अमसु मिफम असिदा सरुक याखिबा BJP की लुसिंगसिंग मनुंगदा यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट सोशल जस्टिस प्रतिमा
Bomik amasum Assam gi Cabinet Minister Asok Singhal, Chief Minister Nungthongbam Beren, Party President Sarda Adhikari Mayum, BJP gi Zonal Secretary Northeast Ajay Jamwal, Union Minister of State External Affairs R.K. Ranjan amasum senior leaders sing na saruk yaki hari matang asida palhauba yabadi Pratima Bomik amasum Asok Singhal di BJP gi national leaders sing na Manipur gi election co-in charge sing oina habrakrabani amasum pangthokiba BJP Manipur Pradesh ki awang bathaki mifam asida saruk yakiba singi maikedi gi nauna state asigi party ki tungan ba Hiram Singh the in charge sing oina habla kraba party ki lusing singbu official oina sakhang makhang nabigi apam basu phungdok na khibaga loinana apun masit humpu lairiba Manipur mathang Chahi angan masaruk ta pangthok kodari taragani thoi suba state assembly election na yamdrabada sit nipu mai pakna ba target thambaga loinana apun basit masingi manungna saruk ahum thokpagi ani majority oina phangnaba wafam sing puthoktuna khanaki haidi haina pausina makhatana palli Atopa pa amana accident ama siri ngasi nungthil pung amaga minute taraga mangarom tarakpada Waithau area ra tunglomdagi oil tanker MN061984 na thomlakpada Honda Activa tunglakhibi Kongpal khaidem laikai digi kaisam ongbi mandakini sai nipuga manga thawdo thopom laikanaba nangdana laikhidre thawdo aduda Honda Activa thorokiba mapu roiba Bobby su sok padigi lekat nakhi lilong PS na sienaba oil tanker adu fokat kibaga loinana case malokhat kre hain spouse na fungdurakli atopa paukrana maisang sing hangdokna ba wore blawragani kanglai park student association case in sindun school college ama university sing mauk sangom hangnokna ba nomugi oiba khana nainaba thoram ama hotel classic grand ne pangthok kibaga loinana panel discussion na saruk yakhiba resource person singi wa targa Maisang sing amuhana hangdokna bagi warep lauragani haina lepna kre haina palli atopa paw amana Facebook ta Modi gi amangba sengo yengi hairuba ama police na fare laiba asigi thangna na prime minister anirak oiragliba Narendra Modi thasigi taraga tereta pangthokiba humdraga mathoirak surakpa mapok numitagi hauraduna mahana Gujarat ki chief minister oirakhiba October kun English singani ama fawba lauduna mathang thagi kun fawba seba or Samarpan Abhiyan haina pangthokpa haukiba numit maktada Facebook account da Modi gi amangba sengo yenge phajadaba wahi gi muhut sinjage haiba wahi sing upload tawruba miyu ama police na faraga makoi gi custody de rima laukre police na faraba miyu edu gi maming nongmaithe boboi sai kunni thoi apokpa M Sarat Kumar kawi Tagyel Khongbal Maning Lekai Degini, Magna Wapam Singasi Mark Facebook account upload Tarak Padegi, Tasiki Taragatrete Impal West District Police Ki, Cybercrime Unit Ki, Sub Inspector Case, Rajesh na Thena Kibani Hari, Wai Singasi Police Officer Asina, Social Media Monitoring Cell Screenshot Tagi, Thena Badegi, Superintendent of Police, CID Crime Branch, Formal Complaint number file Toki Sohidi. Boboy nungmai theng ko Facebook profile gi minga sida upload tarokli ba wai singa sigi matang na police officer asina ASP CID CB da report toroba matung report atu amung hana ASP Impal West da forward torokhi bane hari masigi matung ina mioi asigi mathakta Indian Penal Code ki section 5052B gi makhada Lampel Police Station na case FIR number 124 close 9/2021 register tawtuna lokhathi loinana mak ki mathakta lokholagli case asigi mari lainana po ngasi ayuk pung nipal ngamini kuntra ka mangarom tarak pada fagat kibani hari mawondagi mobile handset Apple phone XR ama amasum 4G gi Airtel SIM amasu recover tawre hari adumai namak faraba maki mathakta ahenba case asigi mari lainana prima facie evidence khomjin nana bagi damak mak case asigi mari lainana police custody de numit khirani thambagi tangai fadaba laire Haizaraktuna Mapu ngasi duty magistrate ki mamang da Lampel Police Station na puthoraki police ki mekedi mahakpu ngasi dagi na thasigi kungam mathoi fawba police custody remand player taraki police ki player asida duty magistrate na su ayaba pibadagi Mapu numit humni gi oina police custody da remand laukre hari panma yabri prime minister Narendra Modi mapok numitagi hauraduna magna Gujarat ki chief minister oikiba numit October kun fawba sathagaduriba akhanaba
अभियान असिगी मनुंगसना थासिगी तरागा तरेता चीफ मिनिस्टर एन बिरेन लुसिंगदुना खोरंबल कैथेलगी समूह मखोंग अमदी जेनिम्स हॉस्पिटल न सिंगमदा लमतु सेंगदोक्तुना मियामदा अमसुम अनाबसिंगदा अथुम अहाउन सिंगबा येंथोकपगी थौरमसिंग पांगथोखिबनि हाइना सुपाली अतोप पाव अमना फिशरीज लोइसंगदा रूलगी वांगबदा प्रमोशन पिथोकलाब्रा हाई कोर्ट प्रमोशन ऑर्डर अक्टोबर 19 फाउबा सनहनखिद्रे मणिपुर गवर्नमेंट की मरुओइबा लोइसंग सिंगी मनुंगदा अमा ओइरिबा फिशरी लोइसंग असिगी लेजरिबा रूल सिंगी वांगबदा मियोइ मापानो फिशरी ऑफिसर प्रमोशन पीरे हाइदुना हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर फाइल तौरखिबा सिविल रिट पिटिशन अमा कोर्ट असिना लखोतुना खनरबा मतुंगदा हाइरिबा पोस्ट असिदा प्रमोशन पीरे हाइबगी ऑर्डर अदु मथंग थागी 15 फाउबा सनहंदना थमले हाइना मरकी ओइबा ऑर्डर अमा पीखरे हाइना सुपाली अतोप पाव अमना मणिपुर सेंसिलखिबा म्यांमार रिफ्यूजी 95 पुलिसना मरमदा अमु हलनखरे म्यांमार मिलिटरी जुंताना सथबा अवॉर्ड अनैना मरम ओइरगा म्यांमार रोमदगी मियोइ मणिपुर यावना युमथंगनरिबा मिजोरामदा रिफ्यूजी क्या सेंसिलकपा लेप्ट्री थासिगी तरागा तरुक्तसु म्यांमारदगी मणिपुरगी कमजोंग डिस्ट्रिक्ट की फाइकोक विलेजदा लंजेनरखिबा म्यांमार रिफ्यूजी 95 पुलिसना मरमदा हलनखरे हारि पाउसिना मखा ताना हारिबदी हौकिबा तांग तरागा तरुक्ता म्यांमारदगी नुपी 35 यावना पुना म्यांमार रिफ्यूजी 95 ngamkhai lana kamjong district की फाइकोक विलेज दा सेंसिलक्तुना संजफम लौदुना लैरे हाइबा अखनबा पाव मा फंगबदगी खुदकता फुंगयरगी एसडीपीओ अमसुम सासत पुलिस स्टेशन की ओसिना लुसिंग टीम अमा मफम मदुदा सतुना लंजेनरखरबा मियोइ सिंगदु नुंगथिल पुंग अमा मखाइरम ताबा मतमदा मरमदा मु हलनखरे मखाताना रिफ्यूजी क्या अमसु सेंसिलकपा याबगी ओथोकपा लैबना ngamkhaiगी एरिया सिंगना मिकुप नोम सिंगना लैखरे हाइनसु पाउसिना फुंगदुरक्ली लोइसिलकपा ओइना तोपा पाव अमना सीएम की तमेंगलोंग खोंगसत बॉयकॉट तौगने गो टू हिल्स कैंपेन बु असुमना लौब फिरेब अमना बॉयकॉट तौखिबदुबु सौगोलदुना RNYOM रोंगमै नागा यूथ ऑर्गेनाइजेशन मणिपुर चीफ मिनिस्टर एन बिरेन की तमेंगलोंग खोंगसत बॉयकॉट तौरे हाइदि ऑर्गेनाइजेशन असिगी प्रेसिडेंट नामगाक दाई निकोलस गोनमई अमसुम सेक्रेटरी जनरल ए रिपुइलान पामई अनिगी सेरोल अमना हाई हाउजिक ओइदगलिबा सोशियो पॉलिटिकल की सरांगनाबसिगी मरुओइबा मरमदी मणिपुरना स्टेट हुड फंगलाबसे यांखैरोम असिदा पालखिबा गवर्नमेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 371 क्लोज सी सतहननब गवर्नमेंट पुक्सेल सेंगना होनदब असिदने स्टेट गवर्नमेंट पॉलिटिकल पार्टी सिंग अमसुम लनाई लुसिंगबा सिंग अमसुम तम खरना मखोइगी ओइबा ओइजबा फंगनब होनबदा सिंगी लमदा सखोटपा थिनतहंदुना लाकली मणिपुर स्टेट हेक फंगलकपदगी हौदुना सिंगी लम अमदी मसिदा लैरिबा मियामबु सेंटरना पिथरकपा खुदोंचाबा कयादगी नाथैदुना थमलकली सिंगी मियामबु तमगी मसिंग यामबा MLA सेम गवर्नमेंट नमसिंदुना लाकली हारि सेंटरना पिथरकपा सखोट थौरांगी प्रोजेक्ट सिंग तंपा खक्ता सखोट हनब होनदुना लाकली हौजिकती सिंगमी सिंगना तुमिना लैसिनबा मतम हेंदोकले गो टू हिल्स कैंपेन असी सिंगी लमदम्बु लौसिननबगी सथरकपा सिंगमी सिंगी हक मतनबने मसिगी मथक्ता नागा पॉलिटिकल मूवमेंट की वरोइसन अमा लाकदोरिबा मतमसिदा नागा सिंगी पॉलिटिकल हक अमसुम खोंजंगबु थुगाइनबु सिलकपा थवोंगनि हाइरि हाइना पाउसिना मखाताना फोंदुरदि दुगुमा हुजुगुनदि पाउसि मतंग से लुसिनजरगे पाथोक्सगिबला सोकिबलान के बियाउरसि म्यामना ngakpigani and matam matamni maruibi i pausing म्यामदा लेप्तन अपडेट पिजरके थैंक यू